mu minsi ishize perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump yagiriye uruzinduko muri Turukiya. Yari agiye mu nama ihuza ibihugu bigize umuryango wa OTAN. Byari byitezwe ko agenda mu ndege nshya ya Air Force One aherutse guhabwa nk'impano n'igihugu cya Qatar, ariko ntabwo ariko byagenze. Yagiye mu ndege asanganywe kubera ko iyo yahawe na Qatar umutekano wayo ntabwo wari wizewe. Donald Trump yirinze kugenda muri iyo ndege atari ku bushake bwe, ahubwo byaturutse ku makuru inzego ze z'ubutasi zari zimaze iminsi zakiriye aturuka mu ntasi za Isiraheli yuko Iran imaze igihe ishaka kumuhitana, kwaho izamubonera hose itazamurebera izuba. Ayo makuru n'ubu ntarabonerwa gihamya, ndetse hari abayatesheje agaciro bakavuga ko ashobora kuba ari amayeri ya Isiraheli yo kongera umwuka mubi hagati ya Amerika na Iran. Nubwo amakuru yo kwica Donald Trump atafashwe kimwe mu nzego z'umutekano za Amerika, abashinzwe kumurinda bahisemo gufata ingamba zikomeye aho kuyatesha agaciro, maze ubwo yari agiye mu ruzinduko muri Turukiya bamutegeka kugenda muri Air Force One ishaje aho kumureka ngo agende mu mpano ya Qatar, nubwo ariyo Donald Trump yikundira. Igitangaje ariko, Donald Trump ahaguruka muri Amerika yerekeza muri Turukiya yagiye mu ndege ya Air Force One ishaje, ariko bageze mu nzira nibwo bafashe umwanzuro wo kumuhindurira. The Wall Street Journal yanditse ko abashinzwe kumurinda bahisemo ko indege yishaje imugeza mu Bwongereza gusa, akafatira indi nshya yahawe na Qatar, ari nayo yamugejeje Ankara muri Turukiya. Icyakora muri Turukiya naho byarahindutse, kubera ko mu gutaha indege nshya ntabwo ariyo yamucyuye. Byabaye ngombwa ko ataha mu ndege yishaje imwe yari yamugejeje mu Bwongereza. Ubwo yarageze muri Turukiya, Donald Trump abanyamakuru bamubajije ku bijyanye n'umutekano we nyuma y'ibyo maneko za Isiraheli zatangaje by'uko Iran ishaka kumuhitana, ndetse ko byatumye haba impinduka mu ngamba z'uburinzi bwe. Maze Donald Trump avuga ko indege Qatar yamuhaye yayijyanye mu Bwongereza kugira ngo ingabo za Amerika zihakorera zibashe kuyibona, avuga ko ntaho bihuriye n'ubwoba bw'umutekano we. Icyakora Donald Trump yemerera abanyamakuru ko hari amakuru y'uko Iran ishaka kumwica, kandi ko atari ubwa mbere ahubwo ngo bimaze igihe. Bivuga ko habayeho impinduka mu ndege Donald Trump yagiyemo kubera ko inzego z'umutekano zagize amakenga ku mutekano w'indege iherutse guhabwa na Qatar. Bavuga ko itashyizwemo uburyo bwose buhagije bushobora kurinda umutekano wa perezida w'igihugu cya mbere gikize ku isi kandi gikomeye mu bya gisirikare. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, inzego zishinzwe igisirikare kirwanira mu kirere za Amerika zijeje ko indege Qatar yabahaye izaba yujuje ibyangombwa byose bihagije bigamije kurinda perezida mu gihe ayirimo. Ni indege Donald Trump yahawe na Qatar mu mwaka ushize nyuma y'uko bwana Trump akomeje kwinubira iyo asanzwe agendamo, aho yavuga ko ishaje kandi ngo ni nto. Ibyo bisobanuye ko kugira ngo iyo Qatar yamuhaye nk'impano bayemere, byasabaga kwivugururwa igashyirwamo ikoranabuhanga n'uburyo bwose bugezweho bufasha kurinda umutekano n'amakuru yerekeye perezida wa Amerika mu gihe iri mu kirere. Inzobere mu bijyanye n'igisirikare kirwanira mu kirere cy'Amerika, Frank Kendall, aherutse kuvuga ko gufata indege isanzwe bakayihinduramo itwara perezida wa Amerika ariyo Air Force One bisaba ibintu byinshi ku buryo bitajya munsi y'imyaka 3 cyangwa 4. Ati bisaba guhinduramo utuntu twinshi, ntabwo ari akazi koroshye. Indege ifate nk'igikarito bisaba gushyiramo ibintu byinshi kugira ngo ubone kwita Air Force One. Tekereza ko indege isanzwe igura $250 z'amadolari, ariko agaciro ka Air Force One ni miliyari zigera kuri 2 z'amadolari. Ikinyuranyo kirigaragaza. Bivugwa ko nyuma y'umuburo Donald Trump yahawe w'umutekano we, impano y'indege yahawe na Qatar ashobora kuzajya yifashisha gake cyane, by'umwihariko mu ngendo mpuzamahanga. Air Force One yahoze ari ikimenyetso cy'ububasha n'icyubahiro bya Amerika, kandi ntabwo ari uburyo bwo gutwara perezida gusa. Iyi ndege yanabonye umwanya wayo mu muco w'abanyamerika, aho hakinwe filime zitandukanye zirimo Air Force One ivuga ku ishimutwa ry'indege ya perezida wa Amerika n'izindi. Iyi ndege ihora ifite ibimenyetso by'ububasha bwa Amerika n'ishema ry'igihugu, harimo nk'amagambo United States of America ahigaragaraho, ibendera rya Amerika n'ikirango cya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump ubwo yahabwaga indege nshya ya Boeing 747 yahawe na Qatar, yavuze ko afite ishema ry'uko ari we wa mbere ugiye kuyigendamo nka perezida wa Amerika. Ati iyi niyo ndege nziza cyane ku isi, yakozwe ku rugero dushobora kutazongera kubona. Ati byose byateguwe neza, nkunda amabara y'ibendera rya Amerika, niko yavuze. Iyi ndege ni bwoko ki? Iyo yahawe na Qatar yirimo iki? Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora.
twebwe na Van Machine. Turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu, twebwe na Van Machine. Tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku, kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba-engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan_machine.com. Gahunda yo kuvugurura iyi ndege yo mu bwoko bwa Boeing nini cyane kugira ngo igiremo ibyangombwa byihariye bigenewe Perezida wa Amerika byakozwe n'ikigo L3 Harris, ikigo cyahawe amasezerano na Minisiteri y'Ingabo ya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko iyi ndege nshya bayiteguriye kujya mu gice icyo ari cyo cyose cy'isi, igihe icyo ari cyo cyose, kandi mu bihe by'amakuba cyangwa se intambara, akaba afite ubushobozi bwo gukurikirana politike ndetse n'umutekano by'igihugu ahari hose ndetse no mu kirere. Muri Air Force One hagomba kuba ari ahantu hafite umutekano kandi hafite ibikoresho bihagije kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kugenzura ibintu byose, harimo n'intwaro za nucleaire za Amerika. Aka niko kazi Air Force One ishinzwe. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa internet rwa White House mu gice cy'ubutumwa bwa perezida bwo gutwara abantu n'ibintu, ijambo Air Force One ntabwo rivuga indege runaka. Iri zina ryerekeza ku ndege iyo ari yo yose y'ingabo zirwanira mu kirere za Amerika itwara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugaba w'ikirenga. Iyi ndege ihuza ubushobozi budasanzwe, imbaraga n'ubwiza budasanzwe. Bumwe muri ubwo bushobozi bwayo nubwo kongeramo ibikomoka kuri petrol biyitwara ikiri mu kirere. Ibyo bikaba biha ubushobozi buhambaye, bigatuma itwara perezida ahari hose ku isi ndetse ikanamurinda igitero icyo ari cyo cyose uko cyaba kingana kose. Mu buryo bwa tekinike, iyi ndege ifite ibikoresho na systeme by'ikoranabuhanga bigezweho kandi ishobora kwihanganira ibitero bitandukanye birimo n'ibya missile n'ibindi bisasu. Nubwo systeme nyinshi zo kuyirinda zishyirwa mu byiciro, iyi ndege ifite uruhererekane rwa systeme cyangwa se uburyo bwo kwirinda za infrarouge cyangwa se ibimenyetso byoherezwa mu muyaga no kwirinda ibisasu birasirwa mu kirere no ku butaka. Iyi ndege kandi ikoresha ubundi buryo bita jammer, aho yohereza imirasire yahinduwe kugira ngo ihagarike ibyuma by'ubuhanga bya za missile bikuraho ubushobozi bwo kumenya ubushyuhe buturuka kuri moteri y'indege. Ni ukuvuga ko izi ndege zose zigenda kugira ngo zigaragare kuri za radar, nuko ubushyuhe moteri isohora bwohereza ibimenyetso bibonwa n'izo radar. Iyi ndege rero yo ifite uburyo bwo kuzibiranya ubwo bushyuhe ntibubonwe na za radar. Bivuze ko radar zidashobora kumenya aho iherereye, ibirinda umwanzi kuba yamenya aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherereye mu kirere. Iyi ndege kandi ifite ibikoresho by'itumanaho bigezweho kandi by'umutekano, birimo systeme za radio nyinshi zo gutumanaho mu kirere ndetse no ku butaka. Ni ukuvuga ko abari muri iyi ndege bashobora kumvikana n'abasirikare b'Abanyamerika bari mu zindi ndege ziherekeje cyangwa se bari ku butaka. Inafite imirongo 87 ya telefoni y'imiyoboro 3 itandukanye. Kubera iyo mpamvu ishobora guhindurirwa itumanaho ryayo rya telefoni mu gihe cy'intambara cyangwa se ibitero bya nucleaire kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi perezida ashobora kuvugana n'abari hasi ku butaka mu buryo bworoshye. Ku bijyanye n'ingano y'iyi ndege, imbere muri yo perezida n'abamufasha bafite ubuso bwa metero kare 372 mu magorofa 3 muri iyi ndege. Iruta inzu nyinshi abantu benshi batuyemo. Irimo icyumba kinini cya perezida gifite ibiro, ubwiherero n'icyumba cy'inama. Iyi ndege ifite kandi icyumba cy'ubuvuzi gishobora guhindurwamo icyumba cyo kubaga, aho ihoramo umuganga wa perezida. Air Force One ifite ibikoni 2 byuzuye bishobora guteka amafunguro y'abantu barenga 100 icyarimwe, kandi ishobora no gucumbikira abantu ba hafi ya perezida barimo abajyanama be bakuru, abajenero, abakozi b'urwego rurinda umukuru w'igihugu cyangwa service secret, abanyamakuru n'abandi bashyitsi.
mu mwaka ushize igikorwa cyo gutegura indege nshya ya perezida cyakomeje gukurikiranwa no gukemangwa n'abadepite b'impande zombi, abademokarate n'abarepublika ndetse na bamwe mu bashinzwe umutekano. Abayinenga bashidikanyije ku cyemezo cya Donald Trump cyo kwakira impano ihenze yatanzwe na Qatar, ndetse bagaragaza impungenge ku ngaruka zishobora guterwa n'umutekano wayo utizewe. Byasabye impinduka zikomeye kugira ngo iyi ndege isimbure indege ya perezida. Ingabo zirwanira mu kirere zavuze ko ikiguzi cy'izo mpinduka kuri iyo ndege, no kuvuga kuyivugurura, kizaba kiri munsi ya miliyoni 400 z'amadolari. Ariko hari impungenge ku mpuguke zimwe na zimwe ko ishobora kuba idafite umutekano uhagije nk'indege itwara perezida. Minisitiri w'ingabo zirwanira mu kirere Tory Menke yaragize ati umutekano w'umugaba w'ikirenga niwo dushyira imbere cyane. Kuva mu ntangiriro twasuzumye twitonze ibisabwa byose. Indege ya kabiri ya Boeing ya perezida yari yahagaritse ingendo zayo ku mugaragaro ku wa kane ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu, nyuma y'uko Donald Trump agarutse avuye mu nama ya G7 mu Bufaransa. Iyo ndege yari imaze igihe ikora nka Air Force One kuva mu 1990. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zifite indege ebyiri zidasanzwe za perezida zahinduwe. Izi ndege ebyiri zizwi mu ngabo zirwanira mu kirere za Leta zunze ubumwe za Amerika nka VC-25A. Izi ndege zombi ubu zimaze imyaka irenga 35 ziri mu kazi, ari nayo mpamvu Donald Trump yakunze kuvuga ko zishaje cyane ku buryo zitakijyanye n'igihe. Shuti bakunze mudasiba kutwumva. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Naho ubutaha. Inzu yubakwa n'ubuhanga kandi igakomezwa n'ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Uwanditse uyu murongo wo mu gitabo cy'imigani umutwe wa 24 wagira ngo yarazi ko uyu munsi hazaba hariho kompanyi y'abubatsi b'umwuga yitwa BCAG Limited. Muri BCAG Limited ntabwo twubaka inzu gusa, ahubwo duhanga ibikorwa remezo bitandukanye, kuva ku gukora design, kuzamura inzu, gukora amasuku cyangwa finissage n'ibindi bijyana nabyo, kugera ku gutanga service zose zirebana n'umutungo utimukanwa, harimo kugura, kugurisha, gukodesha, gutanga inama ku mikoreshereze y'ubutaka, gutanga inama ku gushora imari mu mitungo itimukanwa n'ibindi byose bijyanye nabyo. Muri BCAG Limited twemera ko ari uburenganzira bwa buri wese ufite ubushobozi kuba cyangwa se gukorera mu nzu nziza kandi ikomeye. Ariyo mpamvu aba-engineer bacu bamara igihe kinini cyane bashushanya banubaka izi nzu zose ubona twamaze kuzuza n'izi tukirimo kubaka. Aho uri hose mu gihugu tukugeraho. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 25 69 58 cyangwa 07 88 75 80 Dukorera ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ariko wanatwandikira email kuri bcaglimited@gmail.com. Wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. Ese BCAG Limited itaraza, ninde wabubakiraga?